Mu nkuru zivugwa mu burasirazuba bwo hagati, reka duhere ku gitero cy'ingabo za Isirayeli cyahitanye Ahmed Hussein Mohamed Kafina, wari umuyobozi w'umutwe wa Katayeb al-Mujahideen, mu gitero cyagabwa ahantu hatatangajwe neza ariko mu majyepfo ya Gaza. Ibyo bibaye nyuma y'uko umutwe wa Hamas ugenzura Gaza wari wemeye amasezerano ashobora gutuma uyu mutwe ushyira intwaro hasi. Uko byemera n'ibyari muri aya masezerano turabiganiraho. Gusa ndabanza kukubwira yuko ikinyobwa cyizewe neza ari cya NBG Limited, American Gin, Fimbo, United Gin, Bombastic hamwe na Ingwe Gin. Bigerageze kandi ubireba ahantu utuye hirya no hino, ndetse ukeneye stock nini turagutwaza. Igisirikare cya Israel cyavuze yuko uyu mugabo wishwe Bwana Kafina yagize uruhare mu bitero by'itariki 7 y'ukwezi kwa 10 2023, ndetse ahubwo ngo niwe uyoboye ibikorwa byo gushimuta Noah Argamani hamwe na Vitana Or. Akaba yaranagize uruhare mu gutegura ishimutwa rya Sudthisak. Iki gisirikare cya Israel nticyatangaje andi makuru arambuye ku buryo igitero cyagabwe ndetse n'uburyo Bwana Kafina yishwe. Tuganire no kuri ya masezerano ashobora gutuma Hamas yamburwa intwaro cyangwa ikazishyira hasi, nubwo bwose ibitero bikomeje kuba byinshi muri aka gace ka Gaza. Ubundi kuva amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hamas yagerwaho mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, ibiganiro bigamije kugera ku mahoro arambye byagiye bigenda bigura intege kandi bihindagurika. Gusa kera kabaye Perezida Trump yaje kugeraho atangaza yuko ku munsi w'ejo kuwa kane amasezerano yaje kuboneka, ayita amasezerano y'amateka agamije guca burundu intwaro za Hamas n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Gaza. Byatunguye abantu benshi. Hashize amasaha 11 Trump atangaje ko amasezerano yabonetse. Yaba Israel cyangwa Hamas ntabwo bashyize ahagaragara amatangazo yemera ku mugaragaro ibyo bemeye. Byatumye rero havuka impungenge ku bushake bw'impande zombi bwo gushyira mu bikorwa aya masezerano ndetse no gukora ibyo ateganya. Impande zombi zirimo zirakoresha uburyo butari bwemewe ubundi kugira ngo zigire ikintu zibwira abantu zishaka kubwira. Nk'uruhande rwa Israel rwo rurakoresha ibitero mu kugaragaza yuko rutiteguye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Hamas, umutwe witwaje intwaro ugenzura ahantu hatuwe cyane muri Gaza, wohereje Bwana Ghazi Hamad, n'umwe mu bari mu itsinda ryo kujya kuganira. Yoherejwe kugira ngo aganire n'itangazamakuru akoresheje ururimi rw'Icyarabu. Yabwiye televiziyo Al Jazeera yo muri Qatar ati twararwanye kugira ngo tugere ku buryo bwiza bwo gukiza abaturage bacu b'Abanyepalestine bo muri Gaza. Ku ruhande rwa Isirayeli, leta nayo yasohoye itangazo ku mugoroba wo kuwa kane, byari imbere yuko Trump ubwo atangaza ko ayo masezerano yagezweho. Iryo tangazo rivuga yuko abayobozi ba diplomasi ba Israel bamaze kugeza impungenge zabo kuri Tony Blair, yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, akaba no mu bayobozi bakuru b'inama y'amahoro Board of Peace. Ngo babwiye iyi nama yuko umuryango mpuzamahanga wifuza ko ibiganiro hagati ya Israel ndetse na Gaza byakongera gusubukurwa. Intwaro za Hamas zabaye ikintu gikomeye cyane muri ibi biganiro. Byagiye bigora cyane abari mu biganiro, ndetse mu mezi yashize Misiri yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bikomeze, ariko guhuza impande zombi biranga. Iyi nama yitwa y'amahoro Board of Peace yasabye yuko Hamas igenda ireka buhoro buhoro intwaro zayo zose ikagenda izirambika hasi. Gusa abayobozi ba Isirayeli bavuga yuko Hamas itigeze yemera icyo isabwa, kandi noneho Israel igasaba ko Hamas irambika intwaro zayo hasi by'ako kanya. Kurwanya Israel hakoreshejwe intwaro Hamas bimazemo igihe, kandi byabaye inkingi ikomeye cyane y'ukuntu Hamas itekereza yuko ubwinyege bwayo bwaboneka kandi ikaguma ku butegetsi. Abenshi mu bagize uyu mutwe basanga aya masezerano abasaba gushyira intwaro hasi ari nko kubemeza gutsindwa byanze bikunze. Kuwa gatanu Bwana Ghazi Hamad yavuze ko ibiganiro bitavuga yuko Hamas igomba gushyira intwaro hasi, ahubwo bwo kwari kuzishyira mu ububiko buri munsi y'ubuyobozi cyangwa bugenzurwa n'ubuyobozi bwa komite y'igihugu ishinzwe imiyoborere ya Gaza. Iyo komite nayo izaba igendera ku mabwiriza cyangwa amategeko y'impuguke z'Abanyepalestine nazo zikorera munsi y'ubugenzuzi bwa Board of Peace. Birasobanuka gute? Abayobozi ba Hamas bo bavuga ko Israel igomba kubanza kubahiriza ibyo yiyemeje mu masezerano yo guhagarika imirwano yo mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, mbere yo kugira ngo ibindi byose byo gushyira intwaro hasi kwa Hamas bigerweho. Nikolai Mladinov ahagarariye Board of Peace muri Gaza ku rwego rwo hejuru.
yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati ishyirwa mu bikorwa n'ubugenzuzi bigomba kuba ari ibintu bifatika. Yongeraho ati kuvanaho ingabo bigomba kugendana n'intambwe imwe ku yindi ijyanye no gushyira intwaro hasi. Yavugaga yuko Israel igomba gukura ingabo muri Gaza ariko bigakorwa Hamas nayo igenda ishyira intwaro zayo hasi buhoro buhoro. Wavuga yuko kuvana ingabo za Israel muri Gaza bigomba kujyana no kwaka intwaro Hamas n'indi mitwe y'Abanyapalestine kandi bigakorwa ku rwego rungana. Ikibazo rero ni uko imirwano igikomeje nubwo hari aya masezerano turi kuvuga. Kuva guhagarika imirwano byatangira, igisirikare cya Israel cyakomeje kugaba ibitero by'indege, kivuga yuko kirimo kigaba ibitero ku bikorwa remezo bya Hamas n'umutwe wa Palestinian Islamic Jihad, umutwe wa kabiri ukomeye cyane mu barwanyi bakorera muri Gaza. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza ivuga yuko abantu barenga 1200 bamaze kwicirwa muri ako gace ka Gaza kuva batangira kuganira iby'amasezerano ariko ntagerweho. Iyo minisiteri ntabwo itandukanya aba bantu 1200 ngo ivuga abasivili ni bangahe n'abasirikare ni bangahe. Igisirikare cya Israel kandi cyakomeje kwigarurira ibice by'ubutaka bwa Gaza. Barenze imirongo yari yashyizweho mu bwumvikane bwari bwaganiriweho mu kwezi kwa 10. Abasesenguzi benshi bavuga yuko Hamas ishobora kuba iri gushyira igitutu kuri Israel. Hari abavuga yuko Hamas ishobora kuba irimo igerageza gushyira umutwaro wo gufata icyemezo kuri Israel kugira ngo nayo igire ibintu yemera. Shira Efron ayobora ishami rishinzwe politiki ya Israel muri Rand Corporation, ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Amerika, mu magambo ye ati mu mezi yashize inkuru yakwirakwijwe ni yuko Hamas idashaka gushyira intwaro hasi, ariko dukurikije ibyo tubona ubu ngubu birasa naho Hamas iri gusubiza umupira kuri Israel. Izi neza ukuntu leta ya Israel bizayigora gushyira mu bikorwa aya masezerano, cyane cyane ibijyanye no kuvana ingabo ku butaka bwa Palestine. Uyu muhanga avuga yuko bishoboka cyane ko Israel na Hamas basubira mu buryo bumeze nk'umukino wo gushinjanya amakosa usanzwe uzwi, aho buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza amasezerano ya Trump, mu gihe ku mbuga y'urugamba ibintu bidashobora guhinduka na gatoya. Undi musesenguzi muri aba ngaba ni Hamdoun Ibrahim. Uyu nguyu ni umunyapalestine wegereye cyane Hamas. Avuga yuko intego y'uwo mutwe ari uguhagarika intambara, ariko ko gifite impungenge ko Israel ishobora gushaka ubundi buryo bwo kutubahiriza aya masezerano. Ati Hamas yakoze ibyo ishoboye byose kugira ngo haboneke amasezerano ashingiye ku guhanahana inshingano no gushyira mu bikorwa ibintu byose icyarimwe, ariko haracyari impungenge ko Israel ishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Umuyobozi wa Hamas Ghazi Hamad avuga yuko amasezerano ya Gaza ari amasezerano yuzuye akubiyemo ibintu byinshi, ngo ntabwo agarukira gusa ku bijyanye no gushyira intwaro hasi kwa Hamas nk'uko bivugwa. Avuga yuko aya masezerano ahubwo arimo no guhagarika burundu ibikorwa bya gisirikare bya Israel, kuvana ingabo zayo muri Gaza kandi ku buryo bwuzuye, koherezwa kwa komite y'igihugu ishinzwe imiyoborere myiza ya Gaza ndetse n'ingabo mpuzamahanga, hamwe no gutangira ibikorwa byo kongera kubaka Gaza ikaba igice gishyashya. Ku bijyanye n'intwaro ziremereye, Bwana Hamad avuga yuko Hamas yagerageje mu buryo busobanutse neza kandi yuko ngo ibyo bidashobora gutera urujijo. Avuga yuko Hamas ifite umugambi wo kubika intwaro zayo zikajya zigenzurwa kandi zikaba munsi y'ubuyobozi bwa komite y'igihugu. Ati ibingibi bishingiye cyane ku kuba Israel igomba kubanza kubahiriza inshingano zayo, cyane cyane gushyira mu bikorwa byuzuye icyiciro cya mbere cy'amasezerano kirimo gutangira kuvana ingabo zayo buhoro buhoro muri Gaza, kwinjizamo komite y'igihugu, kohereza ingabo mpuzamahanga muri Gaza ndetse no gusenya imitwe yitwaje intwaro idafite ubuyobozi bwemewe. Uyu muyobozi wa Hamas Bwana Ghazi Hamad yabwiye televiziyo y'Abarabu Al Jazeera ko uyu mutwe wemeye kugira ibintu uhindura kandi ukagira ibintu utanga cyangwa se wigomwa mu rwego rwo kurengera Abanyapalestine. Mu magambo ye ati intego yacu ya mbere ni ukurinda abaturage bacu mu ntara ya Gaza. Ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje hamwe n'imigambi y'ubugizi bwa nabi birakorwa n'ubuyobozi bwa Israel, kandi ibyo bintu bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Naho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Palestine uvuga yuko ibitero bya Israel bigamije gusenya ibintu by'ibanze byatuma ubuzima bushoboka muri Gaza. Ikigo cya Palestine gishinzwe uburenganzira bwa muntu kivuga yuko ibitero bya Israel bikomeje muri Gaza ngo bigamije gusenya amazu y'abaturage, amahema y'abimuwe, aho abantu bahungiye, ibikorwa byo guteranira hamwe by'abasivili ndetse n'ibinyabiziga by'abaturage bashobora gukoresha. Ibi rero ngo ni ibintu Israel iri gukora kugira ngo ubuzima muri Gaza ntibwongere gushoboka. Ibi ngibi kandi Israel ngo irabikora izi neza impamvu iri kubikora.
Muri raporo y'ikigo cya Palestina gishinzwe uburenganzira bwa muntu hari ahanditsemo hati ibi bitero biri ku rwego rwa politiki yagutse igamije gusenya ibintu by'ibanze bituma ubuzima bushoboka muri Gaza binyuze mu kwica abantu benshi, gusenya ibikorwa remezo ku rwego runini, guteza inzara no kwimura abantu ku gahato nk'igice cy'ibikorwa bya jenoside bikomeje gukorerwa abanyapalestine barenga miliyoni 2. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Palestine wahamagariye umuryango mpuzamahanga gusohoza inshingano zawo mu rwego rw'umutekano n'imyitwarire, ugafata ingamba zihutirwa zo guhagarika icyo bita icyaha cya jenoside n'ibindi byaha mpuzamahanga bikomeje gukorerwa aha muri Gaza. Amasezerano ya Perezida Trump yo guhuza Israel ndetse na Hamas nk'uko yagiye atangazwa mu bihe bitandukanye, ahanini agamije guhagarika intambara muri Gaza no gushyiraho uburyo bushyashya bwo kuyobora Gaza nyuma y'iyi mirwano. Cyakora ibisobanuro byose by'amasezerano ntabwo birashyirwa ahagaragara ku buryo bwuzuye, kandi hari ingingo zikomeye cyane zigomba kuganirwaho n'iziri kugibwaho impaka, cyane cyane nk'ikibazo cy'intwaro za Hamas. Mu ngingo zikomeye zabaye isobe muri aya masezerano harimo ibijyanye no guhagarika imirwano. Israel ndetse na Hamas babwiwe ko bagomba guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare ahangaha. Hagomba kubaho rero ihagarikwa ry'ibitero kuri buri ruhande, kimwe no gusubira mu biganiro kandi nta sasu rivuga. Israel guhera mu kwezi kwa 10 ibingibi byakwemezwa, nta munsi n'umwe irara ritaga by'igitero aha muri Gaza. Ikindi cyabaye isobe muri ibi biganiro ni ukuvana ingabo za Israel aha muri Gaza. Amasezerano ateganya yuko ingabo za Israel zigomba kuvanwa muri Gaza, cyakora zikahava mu byiciro. Ibi ngibi bigomba kugendana n'izindi ntambwe z'amasezerano kugira ngo hatabaho yuko uruhande rumwe rwitwara nk'aho rwemeye ibintu runaka bya gisirikare urundi ntirubyemere. Ikindi cyagoranye cyane ni uguhererekanya imfungwa no gufungura izigifunzwe. Hagomba gukomeza gahunda yo guhana abantu bafashwe mu ntambara. Hamas igomba kurekura imbohe za Israel zikiriho ndetse n'imirambo y'abapfiriye mu ishimutwa. Israel ikarekura abanyapalestine benshi bafunzwe mu magereza atandukanye afungirwamo abanyapalestine muri Israel. Mu bibazo bikomeye cyane ubu ngubu noneho harimo n'intwaro za Hamas. Nicyo kibazo kigoye kurusha ibindi byose. Israel isaba ko Hamas ishyira hasi intwaro burundu kandi higatakaza ubushobozi bwa gisirikare. Hamas yo ntabwo ari kibivuga. Hamas yo ntabwo ari kwibyemera, yivuga yuko ahubwo igomba gutanga umusaruro w'amasezerano, ariko ikibazo cy'intwaro ngo kigomba gukorwaho cyitondewe nyuma yuko Israel yaba yubahirije ibintu yiyemeje, cyane cyane kuvana ingabo zayo ku butaka bwose bwa Gaza. Hamas ivuga yuko ishobora kwemera kubika intwaro zayo munsi y'ubugenzuzi bwa komite y'igihugu, ntabwo ari ukuzirambika hasi, ni ukuzibika. Iyo komite nizabishinzwe imiyoborere ya Gaza, gusa ntibarasobanura neza niba ibyo bisobanuye kuzireka burundu. Mu by'ukuri Hamas yo ntabwo ari kubivuga, ntizashyira intwaro hasi bijya burundu. Hari kandi gushyiraho ubuyobozi bushyashya muri Gaza, indi ngingo ikomeye cyane muri aya masezerano. Hateguye komite y'igihugu y'abanyapalestine yitwa iy'impuguke Technocrate, izagira uruhare mu kuyobora Gaza by'ako kanya cyangwa se direct nyuma y'intambara. Iyi komite izakorana n'ubugenzuzi mpuzamahanga barimo na rya tsinda ry'iswi ry'amahoro cyangwa Board of Peace. Indi ngingo ni ukohereza ingabo cyangwa se abagenzuzi mpuzamahanga. Ubundi hari igitekerezo cyo kohereza ingabo mpuzamahanga cyangwa se abagenzuzi bazafasha mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Intego kwari ukwirinda yuko imirwano yahita isubukurwa mu gihe ibintu bitabigenze neza. Naho indi ngingo ni ugutangira ibikorwa byo kongera kubaka Gaza. Amasezerano ateganya yuko hagomba kubaho gahunda isobanutse neza kandi yumvikanyweho yo gusana amazu yasenywe, gusubizaho ibikorwa remezo, gutanga ubufasha burengera abantu, kongera gutunganya ubuzima bw'abaturage n'ibindi. Hakaba no gufungura burundu imfashanyo kimwe n'ibikorwa by'ubucuruzi. Muri aya masezerano hagomba kubaho uburyo bworoshye kandi busobanutse bwo gutanga ibiribwa ku babikeneye, gutanga imiti, ibikoresho byo kongera kubaka ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze abantu bakeneye. Uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga narwo ni ingenzi cyane muri aya masezerano, bigomba no kuba byanditse. Handitsemo yuko Amerika, Qatar, Misiri n'abandi bagize uruhare mu buhuza bagomba kuguma kugira uruhare mu kubahiriza amasezerano. Bagomba no kugira uruhare mu bugenzuzi kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ndetse no kohereza za ngabo zihuriweho mpuzamahanga zigomba kuza kugenzura amasezerano. Ibi bintu byose rero byatangiye kuganirwaho mu kwezi kwa 10, kugera n'uyu munsi ntabwo ibintu biragenda neza,
cyakora ku munsi w'ejo kuwa kane Trump yahise atangaza yuko aya masezerano ngo Hamas yayemeye. Hamas nta kiratangaza, cyakora ahubwo uyu munsi hagaragaye ibisasu biremereye cyane byavaga muri Israel byinjira muri Gaza nk'ikimenyetso cya Israel cyo kugaragaza yuko aya masezerano itayemera. Imboni TV, imboni ya rubanda.